Ja sam Milan Vujović i radim u Crnogorskom Telekomu. Danas ću vam predstaviti prednosti 4G i zašto je ona pravi izbor. Prije svega, da biste koristili 4G mrežu, potrebno je da A sada da vidimo kako se podešava 4G na telefonu. Za korisnike Androida idemo na podešavanje, mobilne mreže, naziv pristupnih tačaka, dodaj, u polju ime ćemo ukucati 4G, u polju APN, TMCG, srednja crta 4G, tip ćemo izabrati PAP, idemo na još, sačuvaj, izaberite tu mrežu, radit ćemo se korak nazad, da izaberemo mrežu, znači na LTE 3G 2G ili ako piše 4G 3G 2G i to je to. Za iPhone idemo na podešavanje Settings, Mobile Data Options, Mobile Data Network. U polju APN promijenit ćemo samo TMCG 4G. Username i password su 38267. iPhone sam čuva podatke. Idemo jedan korak nazad. Na Voice and Data izaberemo mrežu 4G. Aktivacijom 4G dobijate niz pogodnosti. Crnogorski Telekom je jedini operator koji omogućava brzinu čak do 450 megabita u sekundi na nekoliko lokacija u Crnoj Gori. Podgorica, Budva, Tivat. Do 300 megabita u sekundi na 20 lokacija u Podgorici, Nikšiću i primorskim gradovima. A do 150 megabita u sekundi širom Crne Gore. Poređenja radi prikazat ćemo vam preuzimanje istog fajla na 4G i 3G mreži. je preuzeo. Dok čekamo preuzimanje 3G-a, ja ću vam nešto osvirati. Brojne su predrasude kad je u pitanju 4G mreža. Jedina istina je da zato što garantujemo visok kvalitet mreže i najbolju pokrivenost u Crnoj Gori. Već smo pokrili 95% naseljene teritorije u Crnoj Gori. Uživajte u Telekom 4G surfu.